The evidence as well involves cellular phone records. Leswatini selivumile ukuthi kubuyiswe lekusolwa ukuthi timbandzakanyeka ekubulaweni kwa Keenan aka Forbes na Tibelo Tibbs Motshwane kuleli tite ubukana naleli cala kuleli. Our main business today and our only business today is to elect the executive mayor. Kuqhubeka umhlangano ngile kumasipala weJozi ngenhloso yekukhetha sodolobha lomusha. Lishonile mbukeli angikuvusele indzabeni telwimi lwesiswati lesitfula khona la ku SABC1 kanti ke khumbula ukuthi leti ndzaba tiyatfolakala futhi etimodleni tekuxhumana iX iFacebook ku SABC Plus kanye na ku YouTube ngekuthi SABC tindzaba. Manje David Khumalo lotinde enkantolo yesigodzi lekamanzini eSwatini ukhiphe isijubo lesigunyata kubuya kwetelamani letimbili lekusola ukuthi timbandzakanyeka ekubulaweni kwa Keenan aka Forbes na Tibelo Tibbs Motshwane kuleli tite ubukana naleli cala. Siyabonga naMelusi Ndimande bebavelela omuhla ekuseni enkantolo yaseSwatini kanti bebende tiphakamiso tekuthi bayesaba kubuya kuleli ngobe besaba kubulawa njengalamanye amalunga emndeni labulawa etimbini tematekisi. Emoyeni ke sinenzatheli ye-SABC Nonhlanhla Jele lotasilandzisa kafishane ngalokwendeke enkantolo lamuhla. Kafishane nje Nonhlanhla bayabuya lalababili kuleli kanti uma kunjalo babuya nini? Ngikubingelele Rebecca ngibingelele nababukeli emakhaya njengoba sowushilo sibonile inkantolo namuhla ekseni ikhipha isinqumo sokuthi labasolo ababili mele babuye eSouth Africa bazobhekana nalawo macala osokhulume ngawo kepha ke abayobuya manje or namuhla basesena 15 days ukufaka iappeal yokuthi baya-appeala le judgment or bayayichubekisa or bayavumela ukuthi vele bayabuya. So after le 15 days they seyindlulile khona ke lapho ke bazoyenza ama arrangements ukuthi labasolo babuye baze eSouth Africa. Mawungakhumbula Rebecca ke kwakhulunywa ngendaba yokuphepha kwalabasolo ukuthi mababuye eSouth Africa kunenkinga yembango kuma taxi ngoba bavele KZN. So bayikhulumile leyo abameli babo i-defense in this case ukuthi bayasaba ukuthi labasolo bazothi mababuye ekhaya bazobandanyeka kule lembango lo wama taxi. Basho futhi ukuthi uma wabo seka thole ama-threats from ama-rival taxi associations. Bakhuluma futhi ukuthi basola ukuthi amaphoyisa eKZN asebenza namanye ama-taxi association against bona labasolo labo. So leyo was some of bangafuni ukubuya kepha ke uMagistrate uKhumalo washo ukuthi cha sizoqinisekisa ukuthi manibuyela back eSouth Africa isafety yenu niphephile nokuhamba kwenu from la eSwatini. Washo futhi wakhipha iorder umanje namuhla ekseni ukuthi iHuman Rights Commission of South Africa mayiqinisekise ukuthi ama rights walabasolo are upheld as soon as they get back to South Africa. Wakhuluma futhi ukuthi they spoke to iCommissioner Correctional Services South Africa obviously namaphoyisa ukuthi as soon as abafana babuya eSouth Africa for la macala la obviously ba make sure ukuthi baphephile and ukuthi bazokhona ukujoina labasolo laba abanye abayi5 eKZN kule cala leli laka aka no Tibelo Tibbs. Obviously siyazi ukuthi abafunelwa wona wodwa lawo lamacala. Masikhumbula kahle last step between February nango March kuthiwa labasolo ababili bayabandanyeka futhi ekubulaweni kwabanye abantu also kune charge conspiracy to commit murder. So kunamanye amacala ngaphandle kwaleli Rebecca laka aka no Tibelo Tibbs Motshwane elesenze ukuthi size sifike la eSwatini for le extradition application. Rebecca, kungandeka yini kubonakale bameli bebasolo bafaka sicelo sekuphikisana nalesijubo yephethe njani lendzaba enkantolo? Nonhlanhla kubuka kashe ngathi akhambi kahle lapha kuNonhlanhla kepha ke ukhumbule mbukeli ukuthi besibuka indzaba yetilamani letimbili leti seSwatini mayelana nekubulawa kwa Keenan aka Forbes kanye nemngani wakhe lebabulawa kulomnyaka lophelile. Kanti ke sitawuchubeka futhi mbukeli sikubude ukuthi ingabe labasolwa labasemaveni uma babuya kusebenta imali letishisiwe ngikubuka kwakho akunamthalela lomubi indloku emalini tesive uphendvule ngalendlela. Kumosha imali nje lento abayenza abasemandleni ukuthi kunzima kunjena imisebenzi ingekho eNingizimu Afrika bese bedlala ngale mali.
kunomthelela omubi emalini yakulelingane ngoba usebenza imali yethu bakhokha intela. So ngempela uhulumeni kumele ayibhekisise kahle lento ukuthi kubuyisa abasolo kuthatha emalini zethu okuyithina esikhokha intela. Okwami mina bengathi umuntu osemazweni angaphandle onecala sengathi bengaliqula lapho kulelo lizwe kulona abesebuye segwetshwa ngoba lokhu kuya ngempela kuyayidla ngempela imali yentela. Kufanele ngabe baquliswa khona emazweni la bebanjelwe khona babuye la sebezogwetshwa. Kona kusikahle Msasi ngoba mabehamba babaleka nezimali zombuso bayozifihla emazweni angaphandle. Mabese bebuya futhi balandwa ngezimali zombuso futhi. Lona ngumbono wembukeli SABC ngeke yetfeswe ukuthi phendulela ngawo. Kuchubeka umhlangano wemkhandlu lokhethekile kumasipala weJozi ngenhloso yekukhetha sodolobha lomusha. Lokhu kulandzela kwesula kulesikhundla kwaKabelo kwaManda lolunga leAljama kulandzela kukhathateka ngekwehla kwekusebenta kwalo masipala. Kulokuhlala kwalomkhandlu lokhethekile somlomo wemukele onke amalunga neqembu lethambile lombuthano wavele wahlala etikwendzaba ngemsebenzi walomuhla. Our main business today and our only business today is to elect the executive mayor. Kuthena kumenyetelwa kuqala kwalomsebenzi lehlangano ngawo liqembu leANC kulomkhandlu lacela isikhashana sekuthi lithi kulumana indlebe. Emva kwesikhashana indlu bese yahlala kwenda emalungiselelo oqhubeka ngalomsebenzi. Somlomo ubese uniketa ikomishana lokhetho letimele echaza kabanti ngemsebenzi wayo nehlelo litawulandzelwa ekukhethweni kwaleso dolobha. Ours is a constitutional responsibility to assist the city to have an election of the executive mayor as indicated, and then in terms of Schedule 3, obviously there will be nominations from the floor, and then if there is no contest, then the speaker will discharge of a responsibility by the nominated candidate as voted. Wethula kwetsingo ncandi into letibukeka labo vota khamutita kulo masipala emva kumanyetelwa kwaleso dolobha. Takhamuti tasemjindini eBarberton ikhala ngesifo semsheko lesihlasele lendzawo kanti tisola ukuthi singabe sibangelwe ngemandi letwanathako. Letakhamuti tize tashucela emahhovisi amasipala ngalesimo. Litiko letempilo ke likhiphe lithimba lelibuke tifo lethathelwa nako kuyokwenda luphenyo mayelana nembangela yalesifo semsheko. Kuva kabanti ngaloko asimukele umphansi esifundzeni wiliphiko letifo lethathela nako esifundzeni seMpumalanga Maria Mahlelela. Asikwamukele mphathiswa sikwamukele tindzabeni telwimi leSiswati. Ngiyanibingelela Msakati, ngibingelele nebabukele emakhaya. Ekuphenyeni kwenu nifole ukuthi yini imbangela yalomsheko lobhedvuka emjindini? Lengingakusho njena silitiko letempilo ukuthi ema teams asasechithisa asafunana nako lokuthi ngabe yini imbangela, kepha ke sisalinzile ngabe yini imbangela yalomsheko. Asisebenzi sodwa silitiko sibambisene nabo masipala nema department lamanye kuze ukuthi sithole sisombululo nokuthi yini imbangela yalomsheko lobhedvuke lapha enzaweni yasemjindini. Kepha ke silitiko letempilo sekusele kancane ukuthi sithole ukuthi ngabe mbe yini lena lehlasele lomphakathi lona wase emjindini. Ngasho nje ngalamanye amagama ukuthi sisangakatholi ukuthi ngabe yini lena leyimbangela lelebanga lesifo lesi semsheko lapha emjindini. Singanani isibalo salabaphethwe ngilesifo semsheko mphathi? Usukela nje saqala kubona lokuthi kwangathi kunenkinga ngoba sine system lesisebenzisako silitiko letempilo i-surveillance le ema clinic ethu nedibhedlela tethu ireporta ngawo onke emalanga kukhona kubona ukuthi kusasezingeni leli lekungilolo lelivumelekile na noma sekungenhla lokuthi sekufanele ukuthi sibone sihlolisise sithole ukuthi ngabe kwentiwayini. Kusukela ke mhla ka2 kuyona lenyanga lena kuze kufike namuhla ngilasicale khona kubona ukuthi ngathi kunenkinga yalomsheko lobhedvuke lapha emjindini. Kusukela ngalomhla ka2
le bantu lese batholakele ukuthi ba reporte lena emitholampilo yethu nasetibhedlela tethu khona lena emjindini bangu 618 laba new labasha kulo 618 bangu 31 labangu 100 ngilaba bese ukuthi mhlambe sibahlasele kakhulu lesifo batholakala sebalaliswa esibhedlela kepha ke kwanyalo bantu laba hlasele ngiso lesifo laba sa admitiwe etibhedlela ezintethu bangu 9 kuphela kepha ke siyawubona umehluko senutiko tempilo ngoba nje le nombolo lena lesiyibona itolo lele report emitholapilo yethu leli zinga ngathi liya ngekwehla kancane ngoba namhlanje sireporta 31 itolo bese reporte linani lelingetulu kuyo no 31 kungale mbangela yokuthi siphumile silitiko letempilo sibambisene nabo masipala nema department lesebenzisana nawo baka Department of Water Affairs Water and Sanitation kuthola lesisombululo lesi kepha ke siyatikhandla kakhulu thola ukuthi le mbangela itholakale ukuthi itholakale masinyane simo sibuyele ngendlela lekungiyo yona salela thine umphakathi wasesifundeni saseMpumalanga. Mphatha sibonga kakhulu isikhathi sakho. Siyabonga. Maria Mahlalela lo ngumphathi weliphiko lolubuke tifo letithathelana kwesifundeni seMpumalanga kanti kuletinye masibuya ititolo 70 tetempilo letiphansi enyonyana yeti70 tembuso iPublic Servants Association letisebenza esibhedlela sePrince Mshiyeni Memorial eMlazi tende lubito lekuthi kumiswe emsebentini umphathi wesibhedlela. Asikobungele esigabeni sesibili setindzaba tesiswati mbukeli uma ucetha kungena ukhethe kahle tisekhona hlala nathi. Tisebenzi tetempilo letiphansi enyonyana yetisebenzi tembuso iPublic Servants Association letisebenza esibhedlela sePrince Mshiyeni Memorial eMlazi tende lubito lwekuthi kumiswe emsebentini umphathi wesibhedlela nalabanye labasemagunyeni ngekuphuthuma lokukhulu. Tisola abaphansi balesibhedlela ngekungasiphathi ngendlela lefanele kuhlukubeta tisebenzi nekwehluleka kucatulula tinkinga tato. Tisebenzi talesikhungo tivete kukhatsateka tithi etetachubeka nekusebenta ngaphasi kwalesimo tizitethelwe umsebenzi longetulu kwemandla ato tihlukubetwa abaphathi balesibhedlela. Lesibhedlela sisita tigulane letingetulu kwetinkulungwane letisiphohlongo. Akumnandi ukuthi uze emsebenzini uvuka uze emsebenzini because izinto zinenkinga eziningi kodwa enga-attend inkinga zakhona. Sisebenza phansi kwezimo ezinzima sinengcindezi abaphathi bethu baphethe ngendlela ezabo engalandeli imigomo or ama procedure. Ngalwesine umphathiso welitiko letempilo nandunankulu weKZN Thamintuli batheleke kulesibhedlela kungakalinzelwa kute utibonela lesimo. Inyonyana iPublic Servant Association yenda libito lokuthi ilungiswe ngekusheshsha lenkinga. Esho udima ehlula umsebenzi nongqongqoshe abadede undunankulu aqasha abantu amazogijima balalela abasebenzi izolo bebekhona kodwa organize bebaba uthintana sithi kube khona umuntu ozo investigator ukuhlunyezwa kwabantu lapha eICU. Litiko letempilo lithi yabukwa letinsolo letivetwe ngiletisebenzi. Uma sizosuspenda ke noma ngabe imuphi umsebenzi kufanele kube neevidence yokuthi sikhona isidingo. Kufanele kube neevidence yokuthi lo esimsuspendayo ingoba ezophazamisa iinvestigation ekhona. Njengamanje asinabo leyo evidence. Akekho ke umuntu esizomsuspenda. Inyonyana yona ke iniketele litiko emalanga la 14 ukuthi liphendvule letikhalo letivetwe tisebenzi. Inyonyana yabothishela isathu neDA bakhathatekile ngekushona kwabantwana labathathu labalamanako esikolweni semabanga laphansi Everton Primary School eSebokeng eningizimu yeJozi. Labantwana bashone ngemva kwekudla iphalishi nelubisi nemabhiskits kanti kusola ukuthi lokudla bekunashevu. Litiko letemfundo eGauteng lisaphenya imbangela yalokushona kwaletilamani. Kukhuluma kabanti ngalo lidzaba sikhulumisana nalokhulumela litiko letemfundo kulesifundza Steve Mabona. Asikubingelele sikwemukele tindzabeni SABC ngelwimi leSiswati. Ibingelele nababukeli bonke. Luhamba njani luphenyo lwalokushona kwalabantwana labathathu eEverton? Lephenyo elamaphoyisa manje.
amaphoyisa aqhubeka penyo labo kodwa thina into esiyenzile ukuthi sithobe ngokomkhumbulo abantwana esikolweni ibiki lonke nje besibhizi senza lokho kodwa beqhubeka bafunda abantwana abothisha nabo besibabhekile ukuthi bathojwe ngaleyo ndlela beqhubeka ke leyo nkambiso leyo. Kuyavakala ukuthi lokudla bakudla ekhaya kepha kugula kwabaqala esikolweni. Luphenyo luyaveta yini ukuthi bekungishevu vele? Angeke siye kakhulu lapho ngoba kunegala leli liphenywa ngaphoyisa. Kodwa kuyezwakala ukuthi bona badla iphalishi nebisi nama biscuit lawo bathola. Manje sibayeke amaphoyisa akwenza umsebenzi wabo ngoba asifuni ukuthi singene kakhulu kule yabo kodwa thina qinisekise nje ukuthi isikolo sihamba kahle sikhumbuze nje ne-SGB ukuthi izikolo zethu mangabe kunokudla okuthengiswayo ngaphandle fuze bazi ukuthi kuthengiswa ini njani yonke lento leyo esibhekile thina. Kulesinye esehlakalo esikolweni eTsakane Secondary School kunalomunye umfundzi loshonile kulandzela kudla shevu emagundvane. Kahle utfolakala kuphi lo shevu locetsa abantwana kangaka? Shevu muni? Kanti futhi ke ngabe utfolakala lula yini etitolo? Ushevu wamagundvane utfolakala lula ngoba abantu babe nenkinga yawo amagundvane. So bafuna ukuthi babulale masinya. So abantwana nje bayakwazi bayifinyelele lento iyathengiswa nje konke itradini konke kuyathengiswa poison le yamagundwane. So kuyabonakala ukuthi abantwana kule ndawo banakho ukuthi bafune ukuthi mhlawumbe bathathe impilo yabo ngoba amanote akhona ababhalile ukuthi sekwenze njani manje siyamanote wanikeza amaphoyisa nawo i-poison leyo beyisisele nama snack nje ebebawahlanganise nazo lezinto sibanikezile amaphoyisa kuphela. Ungene njani Sheve baleni lesikolo kanti lokho ukubeka kuphi kuphepha kwalabanye abantwana kulesikolo? Abantwana sine program ukuthi sibasearche kodwa uyazi ukuthi abantwana banjani kuyenzeka ukuthi sibasearche kuyenzeka ukuthi kwamanye amalanga uma ungaseshi ukuthi baphetheni abantwana kube nakho kuphuma endleleni kodwa siwumnyango siyasiqinisekisa ukuthi izikolo zethu asiseshe ikhali siseshe yonke into nje engafuneki ezikolweni zethu sizaqhubeka siyenze leyo ngoba iyasiza kakhulu ungabi nento ezingenayo esikolweni. Ngabe kukhona yini lokungentiwa kuqinisekisa ukuthi shevu awutfolakali lula kanti ngiyiphi inzima lengadlalwa libandla lelawula imithi kuleli? Leyo iyasiphuma thina ngoba umphakathi abazali nje kufuze sibe nakho ukuthi sibe esidlale nje indima yokuthi sikhalime sibone ukuthi inkinga mayikhona sisuse emphakathini into ezizosimosha thina siwumphakathi manje leyo ibe ngaphezulu kwamandla ethu somnyango. Samloma sibonga kakhulu isikhathi sakho. Yebo. Indvuna yelitiko letemandla nagesi Khosiyentsu Ramakgopa ithi litiko lakhe liyihocisile legazethi yahulumende lebeyihlose kugunyada kusetshenziswa kwemandla enuzi. Lokhu kuchaza ukuthi uhulumende asaqhubeka netinhlelo tekusebenzisa imandla enuzi kuleli. Tinhlangano telunvu iSouthern African Faith Communities Environment Institute ne-Earthlife Africa tifake isicelo ukuthi kubeke eceleni ama-megawatts latinkulungwane letimbili nemakhulu lasihlanu temandla lamasha. Letinhlangano tesilenhloso yendvuna yemandla yenuzi ayisiyo lefanele. Nuclear is part of the mix, nuclear is part of the future, but it's important that as we go out and procure, the procurement process must be able to stand the test of time. And in this instance is the ability to be able to subject itself to scrutiny. And that's why we're asking NERSA that let's go back to that process, accord the public an opportunity to scrutinize, respond, and then on the basis of that, you can make a determination on concurrence. Once we receive that, we'll issue the gazette and run and ensure that we procure. Tati temandla tisamukele isinqumo sokuhociswa kwale gazette ekusetshenziswa kwamandla enuzi.
There needs to be a new study done looking at the rationality, the economics, the supply and demand, which means the need for this procurement, and this still has to be done. So the two processes that I see are delaying the nuclear procurement are firstly a further public participation process, and secondly the need for another updated integrated resource plan for electricity. Ramahopo usilokuhoxisa kwele gazeti Mandla eNewsroom kwentiwa ukuthi bafuna ukuqinisekisa ukuthi inhlelo tekusebenzisa lamandla nguleti sebaleni futhi kuthathwe netinyathelo letifanele. Nasivakashele timakethe lirandi linyukile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Sibusiso Mahlalela kuligwalagwala FM. Sibu, leswatini selivumile ukuthi kubuyiswe telamani letimbili kusola ukuthi timbandzakanyeka ekubulaweni kwa AKA. Uphethe tiphi kulethamba embili kuletiphuma embiteni lomuhla? Alishone Rebecca nelisimba lakho sivusele nakuwe mbukeli ekhaya njengoba ke sowushilo Rebecca siphese kana ke lesina ticket lemani letimbili takanzimande njengoba ke inkantolo yaka Manzini evela seSwatini ingqondo sena ticket lemani letimbili tawufuna ke letho kulelo ukuthi ke tawubukana kabani nemacala ke leti thwesona lokufaka ikhasi nalike icala kubulala ke AKA kanye ke nemngani wakhe Tips kusifunda sakwazulu Natal kule level eningizimu Afrika ngentilo kwaloko njengoba ke namhla kuhlangana ke iminyaka lelishumi nakubili kwena ke nasike sehlakalo saseMarikana simemeke mengameli weAMCU kutawubungata nalo ke lusuku siphinde ke sibuke nokusike impilo nathi ke disebenzisa sinza nasike sehlakalo hambe wayilungisa kanjani sibona ke indlebe emlaleli ngesimbi isithuba zimathi bensimbi esikhombisa kumsakato legwalagwala akwanze Rebecca nelisimba lakho bela sonzo lehle lemnanzi lephephile mbukele ekhaya. Sibonga kakhulu kusibu phansi edolobheni neMbombela kanti ke mbukeli tiyagoqeda lomuhla asiphinde sihlangane ngalokutaba sikhona simo selitolo ngemva kwetitolo nibe nempela sonto lemnanzi.